Panalangin laban king Omicron variant. O malugod mingig pa, kim pamikatawa ng tao, nimbuktong mong anak. Ipaganak mo kaya kaming abera ka. Ing kami magdili-dili, abera ka. Iting pagmulaning kaya kami sikanan lub at tepangan. Ing na kami dapat tumakot, abera ka. Ban pakayanan ng pusan mikindi, lalong-lalo ng king panahon ay kami pa may kipibangon king kabiyayan. Pauli na ng pandemyang dintang. Ngayon makaambang niya naman may kalat king bayo ng lupa, anting Omicron, abera ka. Karing taong alang sawang sasawop at lilingap, karing nireriknan, lalo na karing kaya kaming frontliners, king pamang kalusugan at aliwami pang pangailangan. Panandaman mi sana yung abera ka, king kooperasyon at pakisan metong ding kakaldan, lalong-lalo na king pamagbakuna, king pamanupad karing tuntunan, kaingatan at biye pamanalangin. Adwan mi tiking lagyo ng Jesus, Diyos at subusal mi, kayabe mi. Amen. Birhen de los Remedios, panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo San kami. Roque, Panalangin San mo Lorenzo Ruiz, kami. Panalangin San mo kami. Pedro Calunsod. Panalangin mo kami. Maya pasisilim po kaya katamuan, Miyerkules ning kapat ng Domingo ning Koresma. Pakiabetala po king kaya katang banala misa ring makatuking intensiones para king kapasalamatan ng Mark and Michelle Rivera king karelang wedding anniversary, Lito and Lori Safanta, Marlon, Joyce and Ira Takdol, Noril Panandaman, para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaitan, Roda Mercado, Katrina Camille Gozon, Mary Grace Cortez Espineda, para king personal akayadwana ng Maria Sheila Cruz, Mario de la Cruz, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Mariner Cabrera, Eleanor Ventura, Arman and Mariat Nang, Bernie Baby Hanson and family, Phil Janet Castro and family, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Intay Santo Domingo, Maria Maida Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokingko, para king ligtas sa pamaklakbe ng Angiu Amparo Garay, para king malaguang kapaldanan, Glasita Bautista, Sheila Valencia Cruz, Jiwang Jokok, Baby Zaina Lorin Hope Matito, Maria Ezusa Reyes, Alvin and Ezekiel Duarte Bustos, Jocelyn David, Basilica Binuya Quesada, Angelo Gizon, Orie Yunas Soto, Aileen Buan Perez, Lani Pineda Reyes, Marlon Tuazon, Maria Lasciela Socorro Ronquillo, Claudita Tolentino, Susette Reyes, Joan Pamela ng Season, Luz Ocampo, Edel Umlas, Sonia Madlangbayan Agabon, Cyril Blue Galvez, Zenaida Quezon, Gloria Panlilio, Jennifer Manalang Canlas, Eler Bitug, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para gingalananggang kapainawan ni kapatatang ni Yang Nabie, Victoria and Pastor Dongka, Marian Franco Santos, Marilu Diaz Abaya, Abelino Suba, Marina Suba, Carlos Penpin, Salvina Enriquez, Soledad Go, Jose Go, Matilde Hoxon Borja, Martin Angeles Kinkayan Death Anniversary, Democrito Aison, Nonito
Kadungo, Aureliano Balingit, Eustaquio and Romeo Luna, Eduardo L. Tagunde, Ramil and Rolado Saison Jr., Rico Abayra, Yula Luna, Ricardo and Amanda Cailao, Maria Pia Francisca Eusebio, Fe Rosalinda Cailao, Federico Salunga, Rosalina Flores, Victor Derip, Juanito Razon, king kayang first death anniversary, Dominic Chan Romero, Christopher Glenn Binuya Quizon, Francisca Medina Sunglao, Paulina Magtoto, Anita Manite, Enemino and Asuncion Umlas, Pacifico Gonzalez Jr., Loretta de la Cruz Villegas, Luciana Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Renato de Lara, Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sablang kaladwag in purgatorio. Talakad tamo po, ikan pa yung dalit na pamuklat. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, himalayan mo mibalik yalop keka, at kang Kristong keka nganak miyubog na. King Leguning igpa, ang pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka ang timurin. Maya pa sisilim po. Maya pa sisilin po, Pag Amo. masusyan tayo po yung kaya katang misa, king kapasalamatan, king grasya ng Diyos, king biyatang. Manalangin ta para king balang metong. Ganakan tamo yung Diyos. So panakatang maging makabuklat kay isipan. Mas malalam pamanintindi. At mas mariyu akakit. Karing panahon may gintang mababo, king kaya katang panalawik king balang metong. Potang may gintang makitid, pamanintindi, king kabilyan. Mangyatang kapatawaran king Diyos, king kaya katang pamagkulang. Itangan po, magkumpisal Magkumpisal po. ko, King Diyos, amayo pa yung tuto. At kaya kayo kapatag, ulimi kasala kumbina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Ulinita, ipanika po ko, ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel, lampong santo. At kaya kayo kapatag, inipanalangin niyo po, King Diyos, sa King ginutamo. Diyos ang may payang tutu, pakaluluan na katamo, king pangapatao da rin kasalanan tamo.
Idalangtang sana kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Isipan talat ganakan, hindi katang intensyon, hindi katang panalangin king misang iti. O Diyos ming mayupaya, ablasanan mo ing kayapan at kapatawaran, asisyan na ring mi kasala. Ngining kaklis ne king harapan mo, kumpisal mi ing pamikasalang depat mi, ipagkalubmese ke kami, ing kaya kang lugod at kapatawaran. Iti adwan mi, kapamilataning ginuming Yesu Kristo anak mo, mabibiye, magari kambe mo ning Banal Espiritu, metong mo king Diyos, manggaban king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pangamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Nga na ning Ginoo, karing taong pinili na. Potang ing panahon, datang na, ban iligtas da kayo, pakitanan da kayong ganaka, at kakong pakibatan, ing pamanyawad yung kasawpan. Banten da kayo at ingatan, at king kapamilatan nyo, gawa kong kasunduan, karing sablang bansa. Paintulot kong manuknangan kayong pasibayo, king kekong bansa, ame salanta. Sabihan ko, karing makasukol, mako na kayo, malaya na kayo. At sabihan ko, karetang atsuking karalumduman, lumwal na kayo, keni king masala. Mangarila, karing tupang, manyibsiban, karing bundok-bundukan, eno dumanok, o kumau, kapilanman. Enala anano balang, ning pali ning aldo, at ning disyerto. Uling ing karela manimuna, ya itang malugod karela. Tayra nala, king danum daring batis. Gawa kong malwala sa dalan, karing bundok, at misadya kong dalan, adalanan, ding taong kakong pinili. Ding taong kakong pinili, datang lang ibat, king marayo, manibatla, king norte, at king albugan, at king aswan. Magkanta kayo, ikong banal. Yato, kulisak ka, king tula. Paboren lang magkantang masikan, ding bundok. Pamatula na lang ning Ginoo, ding taong pinili na. Malunos siya, king karelang kasakitan. Dapot, sinabi da ring memalin, ning Jerusalem. Paboren nakatamo ning Ginoo, kelingwan nakatamo. Inya ing Ginoo, makibat ya. Malyari ne kayang kalingwan ning ima, ing anak na, at ene lugoran, ing anak abeit na. Kalingwan neman, ning metong ayma, ing anak na. Ako, era kayo kalingwan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibata mo po, ing Ginoo maganakaya at mapamakalulu. Ing Ginoo maganakaya at mapamakalulo. Malugod siya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya king pamimwa at ekukupas ing lugod na. Mayap yalob ing Ginoo karing bansa. Ing lunos na at yuking sablang dapat na. Ing Ginoo maganakaya at mapamakalulo. Tapat ya ing Ginoo karing sabla ng pangako at maganaka karing sablang dapat na.
Sa saupan na lang magugulo at tatalakad na la, retang atyu king kabigwan. Ingino maganakaya at mapamakalulo. Makatuliran niya ingino king sablang dapat na, at maganaka karing sablang dapat na. Malapit ya ingino karing sablang mamaus, karing sablang king katutuan mamaus. Ingino maganakaya at mapamakalulo. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap abalita. Ligaya ka, Ama nuning Diyos. Ligaya ka, ligaya ka, O Ginoong Jesucristo. Pagdulapan yung ing mayap at iwasan ing marok. Banketa magluwid din biyayo at ingino manatiliya kaya kayo. Ligaya ka, O Ama nuning Diyos. Ligaya ka, ligaya ka, O Ginoong Jesucristo. Ingino manatili kay kayungan, At kaya ka antemorin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, migsalita Jesus karing Hudyo nga na, ala kong tuknang ing magobrang igpa ko, at ako man kailangan kong magobra. Inya lalo deng pagkapilitan patending Hudyo, uling muking lebagane ing aldoning sabat, nunay awsaneng igpa ing Diyos. Nano pata makipanteya king Diyos. Nga ning Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, alayang arapat ing anak king sarili ng kaburian, nunay daptan na itang akakit ng daraptan ing igpa. Nano man daraptan ing igpa, yan naman ing daraptan ing anak. Uling kaluguran ing igpa ing anak, at pepakit na king anak ing sablang draptana. At pakita nane, dapat ang may git kareti, ban mga pamulala kayo. Nung makananong pasubyaning miye ning igpa ing mete, makanyan mo naman biyaya nala ning anak, dimburuy ng biyayan. Ene atulan ning igpa ing ninuman, binye na king anak, ing kabilugan au upaya ning pamanaton, banding sablang gumalang king anak, anti mo naman ing pamaggalang da king igpa. Ita gagalang na ning igpa, ita nagagalang ning anak, gagalang king igpa, amitubod kaya. Ing katutuan sabihin ko kaya kayo, ing makiramdam king amano ko, at maniwala king mitubod ka na ako, at inyang biye alanganga. Mayatul nune king kamatayan, milipat sa king biye. At ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, daratang na ing panahon at miras na, nung kapilan damdamanda ring mete ing siwala ning anak ning Diyos, at detang makiramdam miela. At inyang upayang munyebye ingigpa, at didi naneng upayang munyebye king anak. Diri naneng upayang matul ing anak king tao. Emu pagmulalan iti. Uling daratang ning oras nung kapilan ding sablang atyu ketiking kutkutan damdaman ding siwala na at lumwala. Subli lang miye, detang di napat mayap, at miye lang alanganga. Subli lang namang miye, detang di napat mayap, dapat miparusan la. Ala kong arapat king sarili kong kayo pa yan. Mamatul ko agpangking sabyaning igpa ko. Inya matulid ing atul ko. Uling ako pag nasandaptan ing sarili kong kaburian, nuning kaburian na mitubod ka na ako. Kapatadig may pabalita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Kilagyo ng igpang po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Jesus, mas malawak yung panlalawi. Mas malwala siya pamanatindi. Iya mababaw panlalawi. Iya makuyad na panlalawi. In fact, Jesus was ahead of his time. Jesus mas mumunay kayong panauna. Dindam yun po rin ang katang lider, mumuna kayong panaunda. Itang ating lang sasabihan ngayon, pero bala mo, imposible kaya katamo. Siguro ti leader sasabihin, datang yung panahon, ng ilog tangyan, maging yang malinis. Ay, pwede, kasi parehati yung marnat yan, lalo yung pandinat. Datang yung panahon, di nga na ka rin, mag-aral langan. Sumanting na kinabukas, ay, pwede siguro, kasi kalulutam, masahit timbye. Potan din taong at ilang panlalawi kayong daratang mas malwalas. Ngayon, bala mo imposible. Bala mo nakasakit tanggapan. Nakasakit isipan. Baliw po at may pakuya kayong krus Jesus. Do you know why Jesus was crucified in the cross? Do you know the accusations against Him? Nano lang rin maging kaso ng Jesus at may pakuya kayong krus. Muna, lebagane, ing batas na ning Sabat. Because Jesus healed on Sabbath. Dindamya po itang ebanghelyo napon at inyang pepakayapan. Malambat siyang masakit. Kay ba't kitang taninumig pakayap kaya ka? Muna nabalong Jesus Natagigit na pa si Bayo Jesus kaya templo. Sabi ng Jesus, sa masan mo yung biya mo, kami kasala, baka kasakit pa si Bayo. Kilala ni Jesus. Simbong ni Jesus. At madalas kahit na rin pariseo, kayang panahon na ng Sabat, manulo Jesus. O na ating batas dapat kanita, thou shall not work on Sabbath day. Ot kadua, nano'y pa yung maging kaso na, ingawos na kayong Diyos, ingawos na igpa. He called God Father. At sabi da rening pariseo, at yung makaintindi kayong batas, gagawa ng Diyos yung sarili na, magipantay kay nga pong Ginoo, kasi awsan ng igpa, ing Diyos. Bali po ita panahon ng Jesus, alalaman ahos kayong Diyos. Because of their tremendous respect, they do not even call Him by name. Bala mo, maragula kasalanan, awsan mo yung Diyos kayong lagyuna. Out of respect, they do not even call God, God. Basta the one. Alala pong ahos kayo. O na yung Jesus ka, pero din yung ahos na kayong Diyos, igpa. Tiro na katapang manalangin, igpami. At parati nang babanggitan ng igpana. Aro, mag-Diyos-Diyos siya ni. Anak na kanuning Diyos. Niyang na kaya, anak ng tao, the Son of Man. Pero ngayon sabihan na, anak na ng Diyos. But after 2,000 years, ngayon panahon tamong 2022, when we look back, 2,000 years later, after a long time, these accusations against Jesus, which causes death and crucifixion, are just a matter of fact for our lifetime. Ngayon, di kaya panahon tamo, naman maragula problema, Sabat, Domingo, ating masakit, makabuklat larang ospital. 24/7, 24 hours, 7 days a week. Alala ta sabyan, baluta mo rin, doktor, obligasyon daw. Nung ating mamamate, ating mangailangan, kailangan lang lungunan. Sabihin, mamate na ka, bukas na muna Ali, it's already part of our life. It's already accepted. After 2,000 years, naningaws tamo kayong Diyos, igpa. We call Him our Father. Aldoldo, pota magmisa tamo, manalangin tamo, magkanta tamo, igpami, at yukabanwa. Pota manalangin tang rosaryo, abak ang pong sisilim, manalangin tamong igpami at least 5 beses, 10 beses kayong patingapon. Kayong panahon ng Kristo, pwede kami pa ako kayong krus. Uling hausan mengigpa in Diyos at sing sali. Uling menulo ka at sing kora, Domingo, tidinapit kaya ka, masay tiyatsan, maliluya, mata serpisyon, pesawap kaya kay nulo may pako kayong krus. Kanitang panahon ng Kristo. But Jesus showed us a wider view.
and open for us the possibilities. He was a person ahead of his time. Ating taong neng kaing masakit nga ng isipan tamong imposible, kaya daratang nga panahon, maginamong ordinary. Kasi hindi ang anak ko tamimisip la, alanong kaburian, gawan din dapat dan gawan. Hindi ang anak nga ning ausanda, cool, chill, culture, relax, rest, retire early. That is their motivation. Painawa ka, mag-relax ka mo. Ka masyadong pakadibdiban yung gagawan mo. At di pumeto nga grupo, at ilang movement nga ni, kaya nga Amerika na ikauso. Karang among young professionals na magobra, at ilang ausa na FIRE movement. F-I-R-E. FIRE movement. Nano ito? Buri sabihan ng F-I, financial independence. R-E, retire early. Basta financially independent na ka. Kunyari mo, tinakang apartment. Lulubno rin ang pera mo bulan-bulan. At tingka mong tingkang tindahan, upahan deke ka. Lulub na la, tingkang makadepositong pera, retang interest, okay na la, retang investment mo. Pwede na la. Mag-retire na ka, nakamagobra. Munta na ka mo kayang Bahamas, mag-swimming na, relax na ka. Bala mo, ingobra, mabayat ka rela. O dakal, isipan da, gawan mo na itamuri mong gawan. Pero siguro, atin pa, potang kaluguran mong gagawan mo. Sasab ka rin masakit. Susuyo ka kayang gobyerno. Meto ka maestro. Ala nang marok kayang gagawan tamo. It's not a matter of financial independence because we also love what we are doing. We enjoy serving and our work is not a burden but it is our life. Ang ganda nga sa mga Pilipino ang tawag natin sa trabaho, hanap buhay. We are in search of life. It does not deprive us of life. It does not take anything essential to us. That is our passion. Si Pope Francis, Santo Papa, nung nagkaroon ng World Youth Day sa Brazil, if I'm not mistaken, before the pandemic, sabi ni Pope Francis sa mga kabataan, avoid sofa happiness. Alam niyo yung sofa happiness? Yung nasa sofa. Yun yung kaligayahan nila. Nakahiga, naka-aircon, naka-electric fan, may malamig na tubig, may juice, nanonood ng sine o kaya naglalaro. That is their sofa happiness. Ang sinasabi ni Pope Francis sa mga kabataan, lalo na, lumabas kayo. Lalo na ngayon, kung pwede na rin. Makihabilo kayo sa iba. Makita ninyo ang misyon ninyo sa lipunan. Makialam kayo sa ating baryo, sa ikabubuti ng mga kabataan at ating kinabukasan. I'm happy when I see young people working far beyond themselves. Working for the common good. Sana nga sila na yung kinabukasan natin. Yung kakulangan natin, sila na yung magpupuno. Sana they would make this world better than what we have done. Because even in our First Friday Mass, pag may First Friday Mass po tayo dito, mayroon tayong novena to the Sacred Heart of Jesus. Kung tingnan nyo yung puso ni Jesus, nakalabas, wow, nakalabas. Pero tingnan mo yung puso niya, may apoy. There's fire in the heart of Jesus. There is warmth. There is fire. There's passion in the heart of Jesus. Even it led him to his own crucifixion. He did not give up healing even during Sabbath, and he did not give up calling Father. Even he was accused of being like God. Nung nakapako sa krus, anong sabi niya? Father, forgive them. They do not know what they are doing. He was still calling God Father. Even as to the last minute, He was saving. It does not matter what day, as long as you help and save other people. Kasi kung minsan, our indifference, our coldness, wala lang tayong pakialam, nanonood lang tayo sa problema, nanonood lang tayo sa TV, nanonood lang tayo sa balita. We are just fence-sitter. Alam niyo po yung fence-sitter? Habang yung dumadaan yung prosesyon,
Parang nakaupo ka lang sa bakod, tapos nanonood ka ng prosesyon, nanonood ka ng mga taong dumadaan. You are just onlooker, nanonood ka lang, hindi ka kasama. We are not baptized to just witness from the outside as onlookers of reality, but we are called to participate in making our world a better place, especially in our country here. Sabi po nung isang writer, Dante's Hell, it's not fire but hell as a cold place. Meron po isang libro yung Dante's in the 13th century. It's a satire actually. Sabi niya, ang impyerno, hindi naman mainit na lugar. Di ba yung isip natin sa impyerno, may apoy? Another perspective naman, itong writer, sabi niya, pwede kaya yung impyerno malamig na lugar? It is a cold place. Why? Because cold is indifference. Yung malamig ang impyerno. Anong gusto sabihin ng malamig? Pag kayong mag-asawa, malamig ng relasyon ninyo, wala nang buhay. Pag ikaw, malamig na yung pananampalataya mo, namamatay na. Pag malamig na ang iyong pagmamahal sa barangay o sa ating bayan, wala na. At sinasabi ni Dantes sa libro niya, that is hell. Yan ang tunay na impyerno. When we do not feel anymore for others, malamig na ang ating relasyon, wala nang buhay. Inferno is a first part of the Italian writer Dantes Alighieri's 14th century epic poem, The Divine Comedy. And dito po siguro pwede nating tignan that it is our passion, not our natural part of our culture. Tayo kasi mga Pilipino, mas medyo nahihiya tayong express ang ating kalooban. We'd rather be quiet and pleasing, even up to extreme of submissiveness. Kung minsan alam na natin hindi tama yung sinasabi nila, hindi totoo yung sinasabi nila. Alam natin niloloko tayo, noon pa niloloko na tayo, parang hindi natin nakikita, tahimik pa rin tayo. I think this is the time that we catch fire with our passion. Kung naniniwala ka, ito yung totoo, ito yung dapat, wag lang tayo manahimik. Wag tayong matakot. Buksan natin kalooban natin, lalo na sa sitwasyon ng ating bansa. We know our history well. Let's teach our young and those who do not know the truth about what happened before, the abuses in the government, yung mga politikong humahabol ngayon pero may kaso sila na hindi pa nila talagang hinarap. That they were from the Supreme Court, from real expressions of our laws. They really did something wrong. Ang BIR nang sasabi, hindi tayo. Hindi po fake news yun. Buksan natin ating mata. Huwag tayong magpabulag sa mga binibigay nila. Because these are small amount compared to the billions, hundreds of billions lost. Ang magbabayad ng utang na yan, hindi naman tayo. Ang mga anak ninyo, mga apo ninyo, ang susunod na lahi. Gathering around the fire in the old civilization of the human time, the community is gathered around the fire. Noong unang panahon, walang telebisyon. Noong unang panahon, walang kuryente. Alam nyo saan nagkakaroon ng buhay yung komunidad at pamilya? Around the fire. A fireplace in the tribe. Fire is the center of life. Kaya hanggang ngayon, nagluluto tayo sa may apoy. There's warmth in fire. There's protection from the wild animals. Their social life is centered around that fire. And that is what they call storytelling. Alam niyo po ngayon, March 30, birthday po ni the late Director Marilu Diaz-Abaya. Birthday niya ngayon, March 30, I remember her. Sabi ni Director Marilu Abaya, noong unang panahon, walang telebisyon. Noong unang panahon, walang ilaw. Walang entertainment na pinapanood natin. There's only fire. And the people are gathered around. Alam nyo sino yung nagkukwento? Sa mga community, sa mga tribes, ang mga elders, si lolo, si lola, si tatang, si nang.
They tell stories to the young. They share the values. They share the tradition. They share the faith of the old. Doon nangyayari ang tunay na buhay ng komunidad. Around that fire, around that light. May we share the fire of our faith. Jesus was ahead of his time. He called God Father. Indeed, He is our Father. He continued to heal even at Sabbath because we have responsibility to take good care one another, whatever day, whatever time it may be, as needed, emergency, lalo na. And let us have that fire in our hearts and keep it flaming for the children, ang mga nagsisimbang mga bata. Sana mapulot nila itong kagandahan ng ating pananampalataya. May God bless us all. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kakaluguran, manalangin tamong taimtim, king igpatang at syubanwa, king sablatang pamangailangan, at king pamangailangan ding mabilugayato. Nga tapong manalangin Ginoo, pisan metungan mo kami, kasalpantayanan kang Kristo. Itangan po. Ginoo, pisan metungan mo kami, kasalpantayanan kang Kristo. Para king Santa Iglesia Katolika, para ka ring sablang denominasyon Kristiyano, at para ka ring sablang magdulap king Diyos, kambening tapat a puso, sambandya sanang Diyos, king Espiritu ning katutuan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasin metungan mo kami, kasalpantayanan kang Kristo. Para ka ring magobra king disyerto, niting diya kasalukuyan, para ka ring matutuksong tuknang king dalan, kapilan man sana ela susuko, paulining kayalan pag-asa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasin metungan mo kami, kasalpantayanan kang Kristo. Para ka ring misalbag a pamilya, at mesirang tibale-bale, para ka ring anak ang magkulang king lugod, king karelang pingari, ing karelang kao, king lugod, manakitlasan ng kasnawan king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pisan metungan mo kami, kasalpantayanan kang Kristo. Para ka rin kakatang komunidad at tinipo ng miyabiyabe ning lugod, ing grasya ning mabiyadanom ning Diyos, maging panibata niya sa ning sibol, papunta ka rin alanang kang biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pisan metungan mo kami, kasalpantayanan kang Kristo. Ngani po at ng taming sarilitang kapagnasan. Pakiramdaman mo ring panalangin mi o igpa, detang papasyag ming masikan, at detang manatiling makasalikot, king kabubusalan da rin puso mit kaisipan. Itugtog mo kaya kaming makapasno danum ning kaya kang grasya, kapamlatan ng Banal Espiritu, ababiya mo kaya kami, itiaduan me kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Ayin ko, O Diyos ko, kekang tanggapan. Ayin ko, O Diyos ko, kekang katulan. Ding pusong sisisi, magpakumbaba, kekatanggapan, kekapatawaran, aindurulukan, emukatulan, aining ketasan, emutanggapan, ainding kalulu, ainding maina, kekatanggapan, kekapangkatulan.
balakad tamo po. Malalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tutog. Tanggapan niya sa ning Ginoo, itindawang karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo. King kaya katami ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, ingupaya niting sakripisyo, wasanaw sana rin kaya kaming kasalanan, at ibayo no ring biyemi, at yatad na kami, king kaligtasan. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka ang timurin. yat nayo ring pusuyo. Makayat na nung King Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos aginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan na kang parati, numan ka rin o igpa, Diyos yung langang at lubos mayupaya. Kimpa magmususimi kaniting kwaresma, kamalayan mi tutulid mo, at kaisipan mi, yat na mo keka. Sasaupan mo kaming sumulong king kabanalan, at yampang meke kami, ing kalam ning biye alanganga, kapamlatan ni Yesu Kristo ng anak mo. Ulinita kang beling sa blangkoro, ring angel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, king alangtok ng dang pamamaya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnoy ay banwa, ating nabuhat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanyang daratang, kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa narating ngayon king Espiritu mo, ban para kay kami malialang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Baya mi daon ko sang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa keka. Piraso na at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at karanye. Iti yung kanakong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan, king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya, nimbayo, talanganggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao ban kanita, mi patawaran na rin kasalanan. Daptanite bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo meteya, Ikristo mebeya, Ikristo mabeya, at datang niya pa. Inyang yeni gaganakan mi o igpa yung kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mekeka tinapen imbiat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikam yung sanang misulusulog ing katao na daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap keng lugod kabe ng Francisco kay kami Santo Papa, Florentino kay kami Arsobispo, ding sablang pari at ding hanggang malugod na susuyot sa saop. King kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kaya ni king parokya mi, king Banala Cruz. Ganakal mula naman ding kapatad ming piyapainawan at manenayang subling miye, ading sablang miyang uabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkabit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian,
king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Kristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayipayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ia cubanwa bisa mangilagyo mo datang ke kami ingkayarian mo mi pamintuan yelog mo ketiking yatu king banwa mi pamintuan yelo ing kakanan mi king aldo ibiemu ke kami king adongeni ating patawad mo ke kami ding salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami Emukei pai saul king tukso nunei kabus king maro. Ikabus mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, para ti kay mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, at iligaya magaman kingalanangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangaga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Tetapo, ibigay kapayapan, king balang metong, kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo nga. Kordero ng Diyos, amilalakong kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakong kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakong kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, ni Jesus, sa milalako, king kasalanan na ninyato, nuwan niyang mayawos, king apunan na ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, magit king sablang bagi, at pandasang kuing tanggapan da ka. Dapat, paulinan ning yenim penandit, era katanggap king sakramento, umekamo man ni espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamuari at yuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot, kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Waning malinis ang puso ko, o kakong Diyos,
Diyos ko malulus kakanako. Ulining alang kupas alugod mo. Ulining managul lalulus mo. Wasan mo lang ka kung kasalanan. Gawan may malinis ing puso ko. O kakong Diyos, o kakong Ginoo. Gawan may malinis ing puso ko. O kakong Diyos, o kakong Ginoo. Gawan may malinis ing puso ko. Ibayo ning pinugluban ko. Kalingwan ng nakakong kasalanan at katapatan ni Demon na kanako. Gawan may malinis ing puso ko. O akong Diyos, o akong Ginoo. Gawan may malinis ing puso ko. O akong Diyos, o akong Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O paming malugod, kapilan man, emila sana gagamitan king malimong, king grasyang magligtas sa babya mo kaya kami. Nune parati mo na sanang lawan anting panibatan, ning biye at kaligtasan mi. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako rin Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia, kilagyo ng igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Hindi katang misa midaone, umeta mong kalupan ng Kristo, parating mas malawak, malawot, hindi katang parasan. Salamat, King Diyos. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imalayan mo mi balik yan keka, at kang Kristong kekang anak ni yubog na.